Kajing temu ke Sorkar ban khap ribon ban pli ya ke perda nak menta ke office thamai ke maupat community and rural development block kala pulom no nak kajing persya ke Paidbah nong syang sinong ke maupat menta ke sengi ke apoi tarik unai tung aja pesan Myntri ketenat penroi nang kendong UAT mondal warengkat UMLE ke thanyu badai ru Myntri Sorkar jela ba AL hack ki bahab kilahap ban lek phai no na kate jaka harin bagi Paidbah Jingshah hitodot bakin play nama bakila dawa badai ban pentri kam shua ya ke Jingshah ke badon brom ya ginong trai bela ni casual ke batrai hakate ke blok ke badai nak sinong maupat kani ke jing polom kani ke pukuram ke belapen bej dak Sorkar kalong ke Jingshah Pynlehraiñ khmat ke perthai Myntri bakhmi ya kani ya tenat penroi nang kendong loong ba ke jing play ya ke office jong ke blok maupat kadai nam ta ke jing mentoi gi Paidbah bat lada gi Paidbah kim su tenat kam don jing mut ban yele persya loong ba kam don jing ban play ke te ke office ha kanu no ke po ondal penbej ya ki kenrum kenram kat baul MLE ke thany badai ru Myntri ba AL hack loong ba kam sim ladon setia kanu ke jing pentip ha ka bedai ba ke jing sew lani ke jing bom ai ke minimum wages ya ki batrai ha office jong ke blok ulakam balayo jing tip tang ha kasni sajan dak WhatsApp ulong balada dei ba kasinong kale ya kendu ban ya kren tang si sngi asngi shuaro undon rengkat bej bat kasinong namar ba utip ya kajing don kam kasinong ba ukwa ban ya trailang handrai ha kawai galiang orang ba sinong ke mau par uba juda walang ulaong ba kasinong ga adap ajing tho halo kane sya ketenat community and rural development bala ai kopi ru sya Myntri ketenat penroi nang kendong buat kumju Shah ba AL hack ha kan dikateu ke beladem uba judal ong bekat kum kujing te sekolah ber ke Sorkar jela house name aja karnyo kasinong mau pat ke ais ngubahaya ke jaka ke bahaya lai akar Shah ke Sorkar kan te ya ke office ke blok bat ba ke Sorkar kan perkhat kham kerpang ban ai kam ya ki trai snong ki barit ni haki grateful handai kamut ban ai lut tang ya ki samla ke mau pat namal ba ke ain kami hap hi ban lek kunta walong bagi dan sangut kinong tray bela kasua haki kambarit ni grateful nak sinong maupat iba tray lah henry nyos na menta hakatay ke blok henry ke Jingshah pat kalong tangkum ke baisun ke balong tangkum basana ni henry haja si benai kumta akum ka sinong ka kerpat ke Sorkar bukan siu ke badon borom ya ki katkum ke dol bela ke belabu ke Sorkar ni ke minimum wages bat ban singan ya ke kam jongki handai namar bak Sorkar kam sengap kum kasinong kamla ban su sengap berkahap ban peni da kasru jong Paidbah ban omsya play ya ke office thamai tat hadu bak Sorkar kan penti kena ya ke jing dawa jongki the people only. So there is some issues regarding the initial agreement and all this things. We will fulfill that part. There is no problem. We have agreed to inaugurate on the next fixed date. No, whenever this problem will solve, we will do it. No problem. Are you disappointed by the way? No, there is no question because see, these offices are to serve the people only. If people are not happy, there is no question of bulldozing it. What was the problem? Because we had a meeting with you. They are mentioning that some agreement was done when this land was given, and they want that those agreement to be fulfilled in letter and spirit. We thought that let the block get functional because now it is serving from a temporary building, and we are not able to provide the services to the people. So we thought that let this block go and simultaneously we'll take up all these issues and fulfill everything. Will we be having dialogue again with the government? Yeah, definitely. We are open. I call them also to come to my office whenever they feel. Okay, even I call them if they're free. I am free at 3 o'clock. They can come and meet me or anytime today also. Okay, sir. Thank you, sir. Senadi di minister hiwang bato da pemsyawan pli numpli kata gadi garai jong department ngin de persya ega di tenggu MLA jong konstitusi gadi minister jong go department ngangam de nong ba gadi minister jong senadi department de kai garai jong senadi department ni hapa yang kata ni do de eru persya kata tong reset ino si
Rasul berpau je so benyon mana-mana kisnong kawan ni kedua. Dulu sa bandon kan kudu gajing kudu gajing donkam kudu gajing tuna. Kalau kami bon moni kendu yang yang Sorkar ini yang aku menunggu hikmat tu. Tiga tak lagi ke ngam dan mon ong rega si ko bakat du. Ban pleno pin ong ba Jingshah eta tengah ong ba lada dei belawan ni kendu tang arsi lai si swai kata ka por nai. Ni dan regat bagas nongki. Itip bega jingbet yang jang snong jing bah jang snong. Iku ahi menyetai bu. Boleh ke daun mana doa aja kan dulu saya katakan dengan ni. Sama dia buat monong dia. Beli ke Sorkar kena ni. Ya kata kilo ngora haga notis jonga ka bangatip mga gadang datang menta license sausi. Kemudian beras kata kam tip kita gajing ajuki. Ada gila bawara na adu kita kapo adu arhan ria adu arhan dar ka kanyo. Ada kalau enggak bagiyo underpay buat employee buat di minimum labor wages ka kamram ka jonga mak di gibri jongi sudah gitu betreng tu. Di magahi betap ya gitu gi baro ang tu na po konsulsi jonga. Tinggi gini kita berdun kam beli di gibri locong. Dem di gibri locong lu ka hok di benio be. Manu menurut aja keren. Bentar itu kelat. Dan mendapat minister dan begini kan. Ada bihun, nya play tapi bihun lai play ayu. Nya mohon ban play. Nya nam sa ban play mnas ni. Ni dan kam sa ka sing thok abe. Paisa ta bo bro. Ni dan kam sing thok. Paisa ban si ka dalam habrit nikmat ko habrit nanong tang sigindian habrit balang kumban peracuni kumba pisong darbarong yi kasniam ardar khanro na kamta khani chaka sa sisin du Paidbah lu sunong ni kloy pambit slei ban song darbar biang habrit bani penbaik kini kakam penbaik kedua Israel. Jangan, penbeda bersih. Ma, penbeda bersih. Tagi indrung support tu. Diplay tu lagi lagi. Diplay lah biang dalam diplay. Dan bagi suya support diplay lagi. Burung isi lagi burung lang yang ide kan. Lagi surung, lagi bikin beli. Burung keliang sih, burung mar keliang kan. Hiru burung misi atau yang hiru burung lang. Awan minister suka teman pek ni no. Itu pek ni no. Burung nang saya, kata lah kesat menlah. Kita gajing bah, gajing dot kam jong jinong jong snong jong konstitusi. Kemudian lawan ong bagus nong penting i pinu arja kan dulu besar tu. Ya kata kemudian berpetip am ha gabai dei bat kata gaba kim a ya kata kan minimum wages. Ya kata kemudian berpetip nang tip tang higni ki minjisngi bapa daga WhatsApp ke letter ru. Ki pa WhatsApp yu i tengi la ong yai video bang ni benlek kadi ko hok. Kadi ka ani ru kan ni. The law of the land kadi benlek be kata. Ya kata hari kena ong deng melek ya kata. Kalau kisnong kapal kau je, lo kejiban dino siang yang iPhone ring kisnong nak kisnong ni ke blok. Ya kata tiga page hingga blok pakai page sudah di department. Ya kata lah kam di department juga mengantip ke Asilian nam Asilian ya kata dengan nam lah betul. Nak kalian kejoli tinggi apa kembali ni juga kan Pak Jong Minister, Pak Jong MLA dulu. Kalau bangi yang keren. Di kot ada Jingshah, tinggi orang banyak keren tak ambil jumlah. Dari kebangi ni amat ada stay berjumpa dengan Sorkar yang akan ayat assurance segala komitmen. Halor begini ini ki issues untuk penpaut Bah, kaya step pakai kalian.
Tingin telayo ya kata kejupa, kemudian nak kalian ngejong itu tak isi, kadar bari, nyihap iwan tersengau ya kali, kemacung Paidbah. De pada kelawan rah ya kejing hur, ya kejing setengah, kemudian nak kalian ngejong ini, dan ayah ketika mana, ketika dia nak benda kasih nadi di pamen, ya kan clear, ya kan ini kan building bermain. Kasau terik 10 Julai arajar kamyo. De hadin jo kita kajing yate tang pembah saus ni kemudian agak kapatrik Julai arajar kamyo de lawan play ketika lawan du mau ngurem ketika mau pasien adi blok de lor jo kata ya bagi ladon ya kajing yate ya ba nak kalian jo Sorkar angkam perkap kerpang de katangi mi kren ya wiwi kategoris jendai kebangi kam stress kalau mengisuto ibu pun nak dijungi kidon kiba dangi duna di kamstrasi kata grade 4 categories. Berapa umur nak kalian jok Sorkar? Bakal kam perkap kerpang nak kontaki unemployed youth jok kesel mopat. Jadi halor jok kata kanong review. Ya kepada kalian gajoki kena agreeing lah ya saya ke agreement bagi sa IT di kot Islam. Ya kata ke jaga ke bakal ayang di office blok ke bakamai. Ke bakal jinga jok jaga kalau pembala ya ka. Hadu menta hakini ki newsnam Prasnam running muda, jadi kaba ki national gitu ni kita yo kampung membasang word. Tidak tahu angka kategori jangka grade 4. De kata umde rabong bela regularize ki, jadi ban regularize tinggi hab yang kita buka rules. Jadi kai kaba ni ada kalau nak bentar cuma ni wala kalau kena kontraktual ni casual. De kat balong kalau ke job security nak bentar ke job ke balong. Kemarin balong mentah ke sistem ni kalau pada day kontraktual ni casual. Kemudian kita melakukan extend para dia kan prop kondisi. Kemudian ke job security ke job itu balong hadu mentah kalau bentang nak bentang prop kondisi. Dia hadirin jong kata kemudian security AUM. Dan mereka je kerana juni bagi Sorkar kalau lasai anda kila langyak Jakarta. Banyak kamsi ni saya tahu undang lah sudah. Jadi at least somehow kalau kalian bawa mereka di bawah hak ini kata. Lalu yang kebangi ni IA yang kecakap. Jadi at least ke security nak kebentak ini kita try. Lah kalau nak kebentak ini kita try bentak. Pada syaru dibandang dan kam susu bantai berapa. Ka regularization tinggi mi keren nomor katakan syong bekat kum kaayong nom lama nom ban bengkelai kata. Tidak ada rules ka Shah. Ya kan ni haman follow kan dia kata. Tenre kapatam nang tahi babon hitung dibaca di department baru. Tikidon bikini ki casual dan ki contractual. Telong bahkan nom sikit pin nama. Telah Shah berada subuh kidon ki applicant so ki aspirant ki belapas nak digasi. Tiki kinwan ban interview ada kam dan lupa ya katakan. Jik perkap nak kalian coba Sorkar tang nak bentar gini shnong ki bahaya de cakaban wanra ya ka CNAD. Kata tekan nomor apa nomor kani hanggapai ni bukan ni kebentar dekat di balong kat banangkam sebuah itu kategori kebangi lah ya dia kasus tekan nomor itu balong bakalong one time te nomor apa ni bangi apa pensiun nomor itu hanggapai ni bakal kum gajinya cukup apa tekan balik saya lah lalu impor gua masyarakat nak kalian jual government kalau Myntri kami katakan reservation policy. Dia ladangi kerana dia ni kepentar kalau mbak. Lasi hakum kita impor, kita pun di department juga state government. Kejadian kamu, jong kinong try kerang duna. Dia lasi langan syuai example, suppose, sim example tanah ke department juga piluli. Kalau abang long bah hakapor banong kong kita dan kampang sikong. Dekat pun reservation policy kalau mbak, sauna garo, sauna jantia batas. Te kau pun dia yokra. Tika pan riak kapor, let's say katu ke department kalak banang kentiu susu. Nak kasih kalak ban posisi spa. Tika umut ba kata ke research policy kan long tahu one time. Beyond dia kata kan apply show, tika kata tika babla kan long. Dia kan niru ya ka agreement ke bala ya sai bani ka show. Kanom dai ban long one time. Bani ni keren hang ni ka dia bitang ya kata ka we ka kategori. Tingim semut itu, bawa barok ni yang bam tamani pun apa bah. Tenre haba don kajing esumfu tinggi dia share lang. Namar kum bajahi kalau bah.
Wacha kini ki time sauli la da kadon gano through outsourcing. Hakini ki IT lemba kini ki company ki bakai oker go Myntri. Tinggal ngain baik ki bi rawasyon. Ki ba marjan ba la da don ki kena pa bagi dia Myntri kam hangti apa sauli. Tinggal try nak bentar jong kaliru kalau datang ba kecil perkat perpang nak kalian jong Sorkar ni haman perkat ini nak bentar kini susung ba kata hi kecil anggun jong kini susung. Nilapan ya ke RTI tamang impat semayo tenri ngidang yo tam nak bentar kat tukat ni te kabangan partai ya kata tenri langsung tu kamri tah ko mau pasien di blok tinggal sung tu ha baru ai ki blok tikadani kan digajing tap kam ya ka ba lari komen kalian cuki ni kemat te tenri kum basyam hangni hapo mau pasien di blok hi kajing siu ka ba nyimkren ni ka bomtip tenri nyimkren ni ka batip kolong ba ni isyam bai kini kena sidong ke jomi tiga jingsiu kami ham kat kum kani ka cup ka bamanta te nalor jong kata ka jingbat ya kani ka sekolah ka bangi la yasai baka government te kai ka bangi ngidawan ka government ka lomba da kum no habalaton ketuka notification jong ka minimum wages ka issue na baju labor department they ban follow ya kata namar ba nakalian ka jong iru nginsuk bat kami ha biru ban kalian jong government kan ai ka direction tang na gabenta ki private dan kiwi then rekat ba kini ki employees ki ba ha apa jong ka government authority pa kim follow ya kata bat ha ka jingwa jing tip ka jong along di babun bagi ko ki department jong ka state ba ki doni kini ki contractual staff then re haba ki doni construction staff paru then re ka doni kata ka contractual standard rate ke bagi KI. Te bala de new job le bakata ko bot kampoi bat kami rengkat dor. Hei ru bat ka dor jong kini kena ki batrai hang tay po mau pasien di blok. Te ngam tharai bakan don kecing yele politics namar banga orang romaslong baru MLI ni ju ya komunikasi baik. Te habadon ya kan dikatai ru ni ya kot sobi. Tenri banong bakadon kata ka politics te ngaso banong ba kala dei shabar te hakabede bakani ka bentaru ka sulong no ba balai bana kalian ka jungi ka sinong pilai pa pilate balai bas kasami hadu ka de no ba katai ke jaka ka ka property amde jong kamde ka property jong minister concern kamde ka property jong UMLA jong kamde ka property ka jong ala ni kamde ka property jong ka executive committee kadi ka property jong ka sino tigano ka bale kamon ni habalong transparent ba ni habalong accountable namar ko maneru na shitu epi balada nyimshim ya kani ka step le si Paidbah on one hang ni ha office ka banga nga shom unbu yang ay ka chingkali ba pikum urang ba shinong ni pikum pa jong shinong kay ka ba pipila le nama kini ki batrai hantai ki di im hang ni ki ya bun ki bahayang ki basem tikum gi hani mo pang idang don kita isap jing long gendong te kitip iyo kan no te lada na kali nga jong aku mo masong ulong uba kulut ba kayo sno te kam so ya ha te de halo jong ta long ba ni sa shim khia ya ni ka